COVID-19 ingprim ki PG aphan online registration ki pa NG aphan sarkar pen ke pin khat pon. Corona protocol pang dagdet aphi raikom saikhi atum ke ton ke lang ke parsik. Rong ke sing pon amen pen lamding road DCRF ingnam ke paru pon la pen thengpi kang hu atum kache hok. Song pho atum chingrum sikarli tang sumila rong hang pi aphan chikimo pon. Kardom pini prime time thanbang pini limalin timungpi non Adap Abirta ton pen. Non malom COVID-19 pirthe angkang pikang dang plupajok sarkar pen bang so ke so pen kache pajok ji aphan protocol ateng pen arta ningkan kriner kebla pen ningkan plikebra pli abang phi atuma phansi ingprimate vaccination ke pa NG aphan online registration ke pa NG aphan sarkar pen ke pin khat pon. Online registration booking ji aphan voter ID la pen Aadhaar card pen ta chok pusi pangdak pon lasika du ka ve aphan ta te bok het se ka chilang asai hemalong an pate bok dam pen vaccination ka chi PG aphan si chuning ripon la pen labang so phuthak nilitum 365 News India hin pen thek muchot rimuchot abang phubang phiatum kachini nelang atum aphan online registration ke claim along chirap chitudun na sonte pusi chuning rilo online registration address www.covin.com.in pusi pachini pon. Bureau Report 365 News India. CPIML, AJD, RYA, AIPWA, AISA lapen SYJ asong chingrum sikarli tang sumila rong hang pia phan chikimo asai deng pon. CPIML Liberation asai hem dipwa long patumya ner lopor CPIML SYJ AJD AISA lapen AIPWA asong chingrum si karlitang sumila rong hang pia phan chikimu pon bangso along Ruby Kumar phangchu chitong dun song do an chingrum si karlitang sumila rong hang pia phan apran karmu da bangphu Prokas Bordhakur lapen asupo Nayan Moni Bordhakur atuma phan non prabjin pen Assam government lapen law and order atum kokthat piserak nangji pusi ke hang pasupon. Bureau Report 365 News India. Det piarlo COVID avur kang dang bom ahut asama longri arlo sitami curfew pang dakponlo lapen sai ke chiklem ponji aphan sitami apor hot ponlo lapen labang sohoron karkan atum aphan raikom sai khimati police atum insai pon bomlo lasia bang putin atum sitami COVID protocol abangke ke kroisi akemi La poson se Aru Niphai ner keparni ani kang samalom dipha hithia jorai kom sai khia tumpen ke ton ke lang ke parsik thekpon long lapen COVID protocol kapate pega bang phubang phia tumaphan adai tami en pon lapen curfew por thangbak be ka chehla ta patumaphan nep ingnang pon adun thurai kom sai khia tumpen kaduka ve tumaphan ta protocol karkan pon pe det je phan chuningri pe dupon lapen jong pon non amat ki pa jok pon ke emergency service aphan si pe jok pon chot puputa than pachini pon. Dipupen Ajit Gogoi 365 News India. বৰ্তমান অসমৰ কোভিড পৰিস্থিতি সংক্ৰান্তত আমাৰ মাননীয় এডিশ্যনেল SP হেডকোৱাৰ্টাৰ ছাৰ আৰু ICTOP আৰু ডিপু থানাৰ ষ্টাফ TOP ষ্টাফ মিলি ইয়াত COVID-19ৰ যিটো সংক্ৰামক সংক্ৰান্তে মানুহক এৱাৰনেছ দিবৰ কাৰণে আমি ইয়াত মানে সজাগতা হিচাপে মানুহক জনাবৰ কাৰণে ইয়াত ডিউটি কৰা হ'ল আৰু ইয়াত যিখিনিয়ে মানে COVID-19 প্ৰট'কলবিলাক যিবিলাকে মনা নাই তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত চৰকাৰী হিচাপমতে যিটো ফাইন কৰিবলগীয়া হয় দুই এজনক তেনেকৈ ফাইন কৰি ভৱিষ্যতে যাতে তেনেকুৱা ভুলবিলাক নকৰে সমাজত সকলোৱে সুস্থ সবল হৈ জীয়াই থাকিবলৈ যিখিনি বস্তুৰ প্ৰয়োজন আৰু চৰকাৰে যিবিলাক নীতি নিৰ্দেশনা মানিবলৈ দিছে সেইখিনি সকলো জনসাধাৰণে যাতে মানি চলে সেইখিনি বিষয়লৈ মানুহক জনাই দিয়া হৈছে আৰু বাকী কৰিবলগীয়া যিখিনি আছে আমাৰ সকলো মানুহকে জনাই দিয়া হৈছে হ'ব Dipu ahithi pen kilometer krehini an bakahelo lamding road DCRF ingnam ajo rong ke sing ponji aphan rong arat atum thurpak pen ingnam ke parupon Labang song bong thengpi kang hwa tumawar sailong si ador ke do thengpi flaking hupon lap lapen inghupon bom Pinpur pon me Karbi Anglong Autonomous Council ke theki ding lapen Forest in charge iya matum ke do dunjoy mate ke pangkri pon ajoksi pini labang so sai nang ke plang ilo Along pen along resim kang tang ke otasong atum tarpang thek se tami ke tarpon thek dam long
jongpon mi sarkar pen resim kangtang ke oda song atuma phan thang lam don mate chingwai chingsai patep te da joksi resim kangtang ke oda song klembang phuatum sitami amina jongjung ke reng pon jia phan adimak long mate kachubo chia phan rong sitami chuseng pon nang koklo labang solam langdam lo tenon chari bom sarkar atum prabjin pen thangna da sai la pen kithir the power sai ripi pe pulote la pusona saya long kaprek tami nang plang bom popota cherok to khara da tum pen chithan pon adun thu ingnam rai ko masai khiat tuma phan karju pona ho tanga chithan dun adimak long an humri dam lote ingnam ke paru la pen thengpi kang huwa tum awar sai chu nc kadrup titi pata nang than pachini dun la pen putho department pen sita sai chiklem pon jia phansi chisik pon bom lo puta nang pachini dun thu jongpon me pininga son botor ka chikerla apor pen arwe thepi ka ve la pen apor kali pen to monar ve ke the ke jap thengpi thengprang ke pawir pon bom ajoklu adun thu isi ke lang sitami chunam jok phlot nona phiong chunam nang ong thengpi henlo langa che the lang henlo munita che the Bureau Report 365 News India Pinia Abirta kala puan sekang ton iglo arni kemi kardom.